أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكويني نغماما ننجري أغاتا دنجرانو أرو أغاقولي اللقو كلن كري يغي مغاسيتن قرمونا أبو بكر حيدر محمد بن باجي har ne waga hama kabare o kuine kargarnde kinna asuka mandenga terin kanda na nyuguma ayagarima o kuine kargarnde o kata asuka mandenga kenna ngale o wala halakike harsa o ni dangitai badiri dungon uhudi dungonu wana kunya kama o kumane khesangoni ora ko inanti Allah hare ne manno kisinga kama agiri Madina juman la saran salhale abu madina magawo imen saunu saniyatul wadai ora ko yinanti aga kinye kendingirai wakati be ara grupu go wari imo osrondi mo siren mo siri igayanyo kensu ko mantenti mantengiya ala harenda tirne ya tele kenu koni itikyo hay yahudiya nuye khazrajinu nde mandanu kemra ala harenda tirne ya tele uslamawa wata laran da tuma salama aure kemar laran ti unsage na sabun ya tikenta kahiri de mane mun kahiri ma kahiri kama kemar na tun sage ora ken kasan sau a taron kama yahudiyan go sage ken kemar Allah hare harsa adiga mago kene dingirai goyi wata kenda shekhan dingira ga keno watibe kenai kiye muro kiye munanan kanu kembere ngara gajange nyankandi nonga ari kure nyankandi no aga ya kure nyankandi no sa nonga au munana kurembai kurelle mu korokoni gayanyungume angana diga gayaranga ana ken ko wa gajange nyankandi ni na kurem panka hakembai au jama hakebe gawari aro kurengo la halabere alla hare nemando kisenga kama ara kureke yankandi ke sabura purke inatu kureke na kamo kembere nga ara kurenyan kandino kembra tar hugumunda koy nanti lemunu benu gayro kurembate iwunga madangi sinota miro karawai kembra tikul lemunu ara kunsu ko manten sagandi lemunu benu iwunga madangi sinota miro karawai ara kulle munu suko manten sagandi lemunu ko gabunu mosiri kembra ara kunsu ko manten sagandi kembra kulle munuri howari usamata bun zaid bun harsa radiyallahu anhu akelleme usama kembira Allah harenda ken sagandi ke kota na yawu madan sunota mrokrawai Allah harenda ken sagandi nanti akennan sage akenna ma da gairana aro abdullah bun umar sayyidina umaru lenyu abdullah bun umaru ke kota ndani awlemna wuri Allah harenda ken khana sagandi aro zaid bun sabit qento ana khoreke Allah renga tike mantonu himbe go qento dina sui ken zaid bun sabit kemre ga ke kota nai awalle mina wuri Allah renga ken khana sagandi hudi kota aro al-barau bun azib radiyallahu anhu Allah renga ken khana sagandi aro amr bun hazim Allah renda ken kahana sagandi aro usaid bun zuhairi Allah renda ken kahana sagandi aro zaid bun arqam Allah renda ken kasagandi
aro arabatu bun aus Allah renda ken qasagandi aro abu sa'id al-khudri hadisan to an waketu musri abu sa'id al-khudri ke kotan nan awle minawri Allah renda ken khana sagandi aro zaid bun harisa al-ansari zaid bun harisa ke be hay ken al-ansari ni zaid bun harisa tuinde be zaid be to ngar qur'ana ni ken muhajir nay kembere nga kendo ke zaid den frasingo iro mena ken sabun waketu ron khiri zaid bun harisa al-ansari kembere nga Allah renda ken qasagani ke kotan nan awle minawri aro al-ansari aro sa'id bun habna sa'id ibn habna kembrenga Allah renda ken qasagani sa'id bun habna ke be hay kembra hawa yani bujeria sa'id bun bujeri ka amma ken habnai kembrenga atwiti mantoen atwiti imma toen ken sabur hatar kun kitab nuni ina make atokon sana sa'id bun habna kembrenga ahawayan bujeria ka tuiti mantoy kembra Allah renda ken sagani Allah renda himmenu sagandi ken ku ka kay wobe ken sa'id ibn habnay tarugum na ko nanti lahazabin gajange Allah renda ku hogabe tono indiga ken nai iwu nki iwu ndang tamro karawai kembra kebe lahazab gajange atike wo ken sa'id ibn habnay tar gajange ya mosiri ala gajange ya yugo sagawo ala ken koy tima Allah harenga unyali ni aure Allah harenda akri ni kite masa ayon kulani Allah hareni kite masa ayon kulani Allah harenti anna barkerandi anna barkero an zuriyandi andangan tar hugumunda ko nanti kendo wa jabi aya mosiri tar hugumunda ko nanti ahawa amaremu kunda lemun kita duwa ke makamba bane hara maremu yusuka mandelle mun gawo kemrenga tar hugumunda ko nanti sirebe ga yitnara mpawa tune kenki matana ta sire agran yulemu da khona yulemu kenki matana ta sire aro aghyar lemu kimen watin nega kun ka hana kin kun jatin ge matana ta sire kenan ga alai mes sararemu kenya tampile lenyuwara kenya kita tampile lenyugo la kenya kita kembre Allah da duwa nyara duwa ke jabi mosiri duwa ke jabai ala yugo saga nya mosiri ka udi kota Allah renda sagani kembrenga hono sorohili mewono Allah renda kunto ono kunandiga Allah renda kunto ono asawabu na kangai hono wati kenda samuratu bun jundub ita Allah renda ngani ti samuratu bun jundub bi hay takitenna li kala hunci serende taro kala hunci serenga mosiri takitenna li kembra ken sabra Allah renda ken to ono Allah renda ken nan ka hujjama kembrenga hono wati kana Rafi ibn Khadij kembrenga kemo baga banul haris qablan ken qahanati Allah renda tange mbaygara samuratu tono nanti ken nandiga kembra tike ka ike hatenan semenda samuratu ya wa ikera way gajangeni Allah renda anda angar himbe ko yel tunga ti tunga ti garo samurati ken no qusui Allah rendu nyamare tuna hanken qoro Allah rendu rabbarina ken no qusui ra meriga na idalame ka hilagaru kebe gani Rafiu yara samuratu qinundi ko magara ko mobe kemra Allah renti Israel sundiga ka kenna ya Allah rendi wara hanka khorenye hina agara ko mobe ara qinundi ara hanka sendi kemra Allah rendunge ihli sura nanti sundiga Allah rendunge sura nanti sundiga kemra targo gumna ko nanti kedingra ba kene shekhani gay tarugum da ko nanti hutron kiyeni tonnoy kemra Allah renda hutron sali ti jamanga kenna hale ala sawhon kana sali ti jamanga kenna Madina gajanga na hogo na suburo Allah rembate ke dingra rai asuti mande wona munafiqin bali asuka mande nyino kemrenga ti uronga ro wati be ira hutron na sawhon sali Allah rengu ke dingra kenna shekhan dingra ke kemra Allah rengu ke dingra kembere tar ogumunda ko nanti Allah hare nemando kisenga kamara tangarage sire araken sugandi na kunara botin tangenga mana kuna islamin kurosi kuna ngui yawa ke saura kutu nakangai wadi kengo larati iribatu fi gumunga to mosiri fasamntawo bega iribatu nga kiani botin tangenga aw fasamntawo khoren mosiri aw rubane sire bega naya
nanguya nya wa na islamin krosi abraji Allah mai halle sira sun ta haƙatu kenya sauna Allah harna tangarage sire ara kun sugani nanti kunna ya botin tanganuwa ara kunyungu mawunkini koi ara kunyungu mawunkini Muhammad bin Maslama radiyallahu anhu ara kenya ya tangarage sire ke yungu menga nanti kunna ngui iya wa purke na islamin krosi kurenna mare qani ya dowronga na sawnya kahiri illahi dun ta kahiringa kemrenga serebega ekipe Allah arenyi men Allah arengo tilisebe serebega wisigi kenyi meni wadi kenda Zakwan bin Abdul Qais sayyidina Zakwan bin Abdul Qais kewro akinya na Allah aren kursi aken wisiki Allah aren tilisenyi meni o mare mutar gumunda ko yinanti Allah aren da Allah halai wonya kedingrai a kella ala sarun ka go mosiri iwi dingira ke kabiran be hajiringa tinto ara hajirin makin uronga kin wati wai Allah are ne mano kisenga kama ara kurenya mar nan tungiri kengurore ay ogiri kembrenga ira hotere itere ma fajirin kurengo yingine ya ni to dingira iwe fajirin kurenga yingi ya ni to dingira be kembra ura uyanga hila khari na sahon salina hajirin salino uyanga na hajirin salino iga kinye kendingira kendani iro kuresunu isuka mantenya gamume kembrenga ala ranya katiya na hajirin salitiya kende ngiransa rayin tinto khuresunu iro khuresunu isu ya gamume ka har sa sara ne iro mena me khurebane ne goni sura me wari isu ya gamume ka ina anna la to honne ina anna la to honne kembrenya nisa munafiqinu ila golle wanya keddingrai kengolle qoto musiri Abdullah ibn Ubay ibn Salulu ari kapalemu Abdullah ibn Ubay ibn Salulu kena munafiqin yani qa amnafa'u aw suturandi arayin be sunta amnafa'untu qa amnafa'u aw wale qurayn kama ke dingirai na sawnya birambe kahirun do islamino gira me war quraybani ni kena kahirun jate ngora wujunu siki sire hoyme ho wujunu siki kama wujunu siki aro halle kemira islamino kunyi wujine sirai islamino wujine timantai kemira gili jamanun piligara me wari Abdullah ibn Ubay ibn Salul ken qusui aridu butuni ati jamana ngani tigira ko Allah arena nan to ma bugu tala arena lemunun diga me ara kenya riga nike kuta ken qusui akusa gara fosi baga jamani ni halle koyi nan diga ni na Madina kileliga hakuma nan diga Madina kenya ya bane kamusiki sere kunyan fosi baga jamani nan kai kamusiki sere kunyan kai kunna Madina kileliga iri halle koyi hakuma nan diga Madina ke burende jamanun pili ya gawo mai ai ma watu nanti harangun timandinga ne kunga wai angu ne ujine sirai bo kamusiki sire gana buga gai ha kimra ajate ngoto kamunyer sire taro gumunda ko nanti Abdullah ibn Ubay ibn Salulu birambe agara ke golli burenya wati be sahabai wono wati kenda Abdullah ibn Amr ibn Haram kento kirabate Abdullah ibn Amr ibn Haram kena Khazraj qabilan sire wa kento kirabate kenga to kirabate arwaju ati qamo ati inseru ati qasimi Allah ire ati qama asirul lawara qama asirun ya gundi qama asirul lawara ati qaragajanya annabi yime qama lawara re qama annabi yime lawara birambe annabi yime are khunungra me ware khurayni keta ken na maanya asaga wati ngare kema qasagira halle ande kahu annabi me qama annabi me lawara kemra igo himu munama an sabari an sagira halle an gagajanya Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu haken goniri non Qur'an akum na digamen sukira akum ne kanjo yo kuma ni tantawni yo kuma anti Abdullah ibn Amr ibn Haram ra tike ka ite gajanya ke te gajanya nganai onya nya na me ke te gajanya wujunu sikisire aro wujine sere wujunu sikisire ge mosrondeni bo wujine sere ge mosronde gabe mentoi nan to kuro kunnan sigi kembiti gajanya orno dukini halake nya dro gajanya nganai onya nya na qawad na dike te gajanya ora ko nan to ma bu Madina noni Allah hare ne mano kisenga kama tara lemunun pakarla ra kenya wutu kebe gani ke tarike kuta munafiqin yume ga kuma ni tantawni aka balemun ga kuma ni tantawni rahale kemira mankai nga qoto iro mena Abdullah ibn Amr ibn Haram atu dangan kemira nga kasage an ka hoy hara ga magajanya ka hoy ano jaman gaboni na sawanya kamusiki sire igana agana ka hoy siza asigira mo wale hara ga magajanya ka hoy ano gaboni har ke umadunge usage
وكما تانتوني نندي مدينة برامبي عبد الله بن عمرو بن حرام غراتون ننتي سركو يوكما نسهرو سرور بباتي جا غيرو يعني isono meno giren so ambana i hayga mana digamen be ko anta kamanu naha kenya abdullah ibn amr ibn haram abuti yure aga butu kembere nga kitenu langa ate kamo ati anna allah to ni baka khairin suka mantenga anna allah to ni baka khairin suka mantenga ya allah khunuku anna allah to ni baka khairin suka mantenga kembere kenya ya kudga halle qabla nu hiliwono shaytan yimunana lo kun ka hanade ka kumpiti munafiqinu ire birambe ku kamusigi serega boni nambu islaminwa keta yakaya au kahirunga wujunu sikiro halle sere kemira qaanta gunyi munan nalo ku qabla nu hili sonameni kan qabla ni banu haris qabila kungani ausu qabla mbolo farai aro banu salmata kuna khazraj qabla mbolo farai ku qabla nu hili qaanta gunyi ro ku asonameni ku khanye gara lamuru nanti wasagene kene banu harsin konga aro banu salmatanko kunyi gara lamuru nanti wasagene ka kemra ira kinga kati sagenga ser hakarmanu benu gawiri kungiri nan seheduya iti alla ma khe kamanya ayira kebe miri kama kenya anabi nyime kala anabi mende ma asekon pakenga kama sage bagara anabi membate birambe gajangenya halena mewari kemra ser hakarmanu benu gawiri kunda digan sir gabe ko Allah koni demande kun kata isrunda ku qabla nuhili banu harsa aro banu salama kemra kuma sage khari kemra kunyara sage nyime lamuru ka ku kalembiti munafa oire ku woni kale ikanwa ka anta kunyalo isono men kenya sabuni ku qabla nuhili bihay qur'ana na ihingoni qur'ana ni qibarenko qur'ana de qamo qur'ana ti izhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ati birambe izhamma ta'ifatan birambe jamanun pilli iga qarantaru birambe jamanun pilli ga qarantaru gilli angon islamini birambe jamanun pilli ga hamme nanti waqantaru iga hamme nanti waqantaru tika alla yani jamanu ku hilli besanangare kediyame alla ro kediyame kyawa ko ni nanti serkuiti munafiqun e khoni iga qarantawa kha munafiqun hi allati ike alla ikani serku besanua ati wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ati mu'minanu kunna igiken semendi alla bane pe kama mu'minanu kunni igiken semendi alla bane pe kama keda qur'ana yanka na ku khibaren koni ka kuiti munafiqun ku koni ga kanwa ka kebe yani abdullah ibn ubay ibn salul ya akende kapalemu igungane kale munafiqun na sawunya alla hare ne manu kisenga kama hare alla hare nganyati untawo madina ma abu abdullah ibn ubay ibn salul akendo ala haren pa khalani nganya bane ka ala haren khalani gajange ndiga moye ka abdullah ibn ubay ibn salul aken khalani bake nakare aken maya munana mbuga na sawa munafiqi kenta baka ni dukin kallere kemrenga aha kallano ala haren pa khalani agimu bane ka ngane anu tabana ala haren khalani gajange ndiga mo ka abdullah ibn ubay ibn salul aken ngone khalani purke na mabu ka ala hayra bange no khurengama keta aro kamusiki sere asageti kuma asageti kamusiki sere na salamunun kuren kuten to kamunyeri sere salamunun kuren kuten kamunyeri sere birambe qur'ana yanka ne khabaran ko qur'ana ta qamo qur'ana ti wal ya'lam allazina nafaqu wa qila ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lam qitalan lattaba'nakum هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله العظيم قرآن تقمو أتي إلى كينيا كساورا إنا سلام تويني يوم وليعلم الذين نافقوا كساورا إنا تويني يوم وكونا نافقوا سربنا يا منافقون كساورا إنا تويني كونا ناساويا على الأمر إنا dohen kori baka nyachende dohe ina ken kori baka yilene hime gani yili hunje geregerenga aro dohe ina kumbu mere Allah kenya lamuru kenya sawrati ila kenya ke sawra ina twini nafiqunwa ati waqila ta'ala qatilu fi sabilillah konana ngo kamana ndi munafiqun kura qari anga jalla killendi ken konana ni koyi ken abdullah ibn amr ibn haram ya radiyallahu anhu akinga yikamane kanyo ne benya qur'an mpaigarti ken ati waqila ta'ala qatilu fi sabilillah ati kunana wadi te qari anga ja alla killendi aw difa'u
wal mahara ga magaje me qari ana ja'ano jamanga wondi kenga na ya kenwa yana sawi na nyontondenya bago kama kayo a jamanga na gabo kenwa yana sawi ken sigiran koren gajen ni mosiri hara ga magaje qari ka hoy ano gawondi ila abdullah ibn amr ibn haram ila jabe kangai qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum ati ogana tunan dik gajange yani ogana tunan dik ken gajange oni toki nda abate ka keti gajange wujine sere kendo wujino sikiro halle sere imo soronde kunna li taw tigen gajange tiketi gajange re kewoni orno dukina halake tinde ogara tunan dik gajange yani law na'lam qitalan na ogara tunan dik gajange yani lattaba'nakum ka oni toki ni da abate oni toki da abate ati ka allati ati hum lil kufuri yawma izin aqrabu minhum lil iman ati abdullah ibn ubay ibn salul ari jama ati kunga ken kotanga inyan tinta kahira gunye dina limanan kaunga ken kotanga inyan tinta kahira gunye dina limanan kaunga ti yaquluna bi afwahihim ma yuhum konni iraqani laysa fi qulubihim himbe ganti sonumen yuhum konni iraqani himbe ganti sonumen wallahu a'lamu bima yaktumuna ka igo himbe fonini allah kenture isonumengo himbe fonini allah kenture kemra ke qur'an aya kyanyanka ukama na koyiya nanti imunafa'u na wara qur'an gama kedanga ale be suratu nanti ku kamusigi sere kun munafiqni wa iyume kene abdullah ibn ubay ibn salul kedanga halane yaratu nanti araisul munafiqin nanta kene munafiqinu nyungumenga kebe yana abdullah ibn ubay ibn salul ala ke golle nganya wa qur'an aya nyankari qur'an aya ke awai aw qarne makata al qiyamah kota kemara qur'an aya ke qarne makata al khiyama kota banu ku den farasi mo iro kunna kunyi ga kanu aka kumbi munafiqin ken sabuna Allah kun kalella garin ati wallahu waliyuhuma Allah yana ihli besana kengani banu harsi aro banu salamai kemara kun kalema munafiqu kun kalen ko nini ka anta kunyi na sabunya gajange ni sirbana ngana wuro awnya sawi na nguruti sirgabe sirbana ngana eredinya awnya sawi na kanelo sirgabe sunomen kembirena kenya sabuni alla ara kun kalle ara kengo na ken walawala amati kun munafiqin ka hilandike ara kungo ni abdullah ibn ubay ibn salul jama kemra kunyen munafiqin wa kemrenga qur'ana nda su walawala wa qarne makata al qiyamah kota kemrenga o maremu ikhbare ni kay o maremu kebe gane ke qur'ana ay ke kuni yanka kahir nu ko khibare ni kengani munafiqin ku abdullah ibn ubay ibn salul ari kapalemu serbe garo sele ma kene abdullah ibn amr ibn haram ya ken ko ni raw hon sunya dubate purge go sagene mowe ila ken jabe kangai iti law na'lam qitalan lattaba'nakum iti ogana tu gajange wonya adde manare ogana tu nan ken gajange wonya adde mana tike di gajange ken nan andu ken halakenga tina sabunya wujine sere kendo wujunu sigi sere tel kungo komparno wujunu sigaro halle tel kundo wujine sere ro sikina kombare me to gajanawa munafiqinu ya qaram pingin deni kebe gani badri gajangenga imungu kenga na sabunya badri gajange kahirno wujine sere islamnu kamusigir honne kemrenga kenya sabuni ila abdullah ibn amr ibn haram jabi itillaw na'lam qitalan la tabanakum ndogara tunan dig gajange yani wonya adde mana ka keti gajange kenina nando kin halakenye kemra allah rabbiya mel garanya khangai ati wallahu a'lam bima yaktumun allah hontu go kebe foni sonomuni allah kenture kiyani nafi'a oke kemre nga maremu taraku gumunda ko yinanti allah hare nemano kisenga kama birambe allah hare ngai baka allah hare ma kanuna mburo nandiga direti nan tlemu kahirnu ya go arntenga allah hare maken kanu kenna ngale munafiqi gonyino wodi kenna mirbaw alla arenda koni nanti yeli kona no himbe go baka tiya kille be agantinta wa kille be ogora juka hirnun kama igantor ntengali tiyeli kolini ti konkatarni toyi tiken kille sahaba yugo wodi kenna abu qaisama radiyallahu anhu sayyidina abu qaisama kente allah hare nangani atike allah hare atike ikeu kenyana yo bakata ay kile be gantinta wa onta bakana ntlengu kahinu ngadirati kembirenga abu qaisama
akenya ngare sahabanun kane Allah arendi sahabanu aw kamana ndiga tiya kembirenga adangi tiya do te noy woy kente no ken munafiqi wate ken munafiqi wati kenda Mirba' bun Qais Mirba' ibn Qais akenyi hingintai akenyi teni kembirenga Abu Qais mai akenna ngita Allah arendi sahabanunga ke munafiqi woteni aray munafiqi ke awite noni kenna yakudungo kamana mpamiti Madina kudungo kamana mpamiti Islam onde manenga kenna yi aken woni witene ka hingintani kembirenga agara sinu man kayemu ara tirne ya teli ken koni itike hay Allah arendi sahabanu ken qusui agri ati unsagere halle undangiri teke no atiken talira ati sahabanu da tunsage au kamana sajirangutu au kamana sanki au kamana sajirangutu au kamana sanki ati Allah arendi ngan ati nangani anemi meme tunyi atinge tege ma ordun kinanga anan dangirin tekere ma ordu kinanga anan dangirin tege aguma kengo aguma sajuran sangi kembrenga ati ne ke yago Allah harenyi me nego Muhammadu wali iya ganyi parce ti iya na wali ya ganyi sajuran sangi na yagen na sawnya kenyi hingintai aya ma Allah harenga ati ne iga nya wali tin sajuran sangi ni aya gani kenga ya wati be Allah harin sahabanu ne mano kisenga kama yi girnan sahu munafiqi woke kama gilara ke kelma koni ko girnan sa kama tiwa kanan charno ken qusui Allah hare ne mano kisenga kama Allah harin di kaba Allah harin ti unama kiyen Allah harin tu unama kiyen Allah harin ga tuma kiyen ka kenayi sahaba yugono Allah harin ta kamo Allah renti umakiyen Allah renti kebe haike kingani ke hinginte ta ayaren baga hingi mobe ta sunno men kana hinginte ni ke mowari tina tono ka yiro Allah rengo sene nan tuna tono kena sahaba yono wati kenda Sa'd bun Zaid arayin ken koni kala hunce on ke ma kende kala hunce sagai mende mayon gulango butene yiro Allah rengo sene te karato no kenai aken koni aken samande aken di kalahunce tabanero ayon kulanga na ayon kulamboto Sa'd ibn Zaid awaga banu Abdul Ashhal qablani aken da katu te kalahunce na jogi ajoge ke koto mosiri kemre Allah re ngara nyamar ne yanan tuna tono kemre kite na tono kembale sahaban ku yimuna na akutu iro mena te kanuwa na sabunya gara kelma be koni nan tindai iya ga Allah harenga don wutinyi sajuran sankina ya gani al munafiqun be bange ken no kwai Allah haren kati aya ga kai ga hingi mobe ta sunu men ka hinginte na ke mowari kembere Allah haren dangi to dangi nan ga ma dingira yono wote shebu dingira Allah haren diga nan diga gajangen yankanino kembere ga kebe ga ni jabali uhudi girenga Allah arenda kengara di qorom palle bangenga mana ayanka nan sembe uhudi girenga ni jongo e kahiru ngara girengara iro halle nawa kemera girengara iro halle nawa Allah arengi dana nyamare ngini sabanuwa nanti sresuna ma gajangen jopa maganta igana ordun gini sresuna ma gajangen jopa maganta igana ordun gini kemera kenno kuyi gilala arendi sabanunga yanka kemera kahiru nuku yi munana Allah arendi sabanu yimu irahinya himbe go ibute mbuni purke igo tawnu nali gajangan igo tawnu na gajangan jopa mobe ila mania yokusa gari dawa nunka huma me na kini dawa na kini inna gana igo tandiga rondi sabanun tenundi ili dawa nunka huma inyo mundi sinu ni kinu hoyi kena nigiro ni sabanun tenundi kena lansar nun tenuyo kenno koy kena ni madina ngoma kemrenga kenyi wodiga kahir nuku idi idawa nulondi lansar nuku tendi rate nuku yiga mosiri ni bondi rate nuku bondi mosiri ken karani Allah harenda nyamare nkini nanti sere suma gajangen jopa maganta igana ordun kini hatibe dawa nuka haikma tenum bonondi kiganya kedigi lansar nuka mosiri kemrenga lansar yigo girnan sigi ati Allah harenda ngani
atiyeli qilata remu kungo dawangali itendi aw kamana yigai wa hayne na tono wa qilata gana ko doro keni lansarnu madinanko imma mellate wa hayke kemrenga arakenya ko Allah arna te qilata remu telu kungo dawanu ngali teni na tono wa Allah renti ini tono sir suma kin ya maganta imegana ordun kin watibe kemra lansarnu itawi ma hoko khadi na sawunya Allah rengra nyamar nan koni kini na ma hakalla kini inda Allah ren kutana kemra lansarnu ilika hanun soti ingarandi ima gire khari kebe gana qurasnu idda wanun koni ila lansarnu go tembo ne mosir kemra kebe gana Allah renga ne mano kisinga kama birambe aga yanka ke dingrai kemra ngara tankarage sere ara ken sugandi gile kala hunce seranuwa himmenu go kala hunce serni ara kun sugandi na kunyu ngumenya koi ara kenyu ngumenya Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari lansarin kai wani wata Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man aw baka awsu qablan sere wani wa badri gajanganayen ora atron koni o birambe o kamana badri kurelle mun jate ora jate nan kahiya kembra ke badiri dunke Allah haren paigara drapo Allah haren paigara akenya ya kala hunji seranu nyungumena kembra Allah haren tu dangane tintao gireke kama keta kebega ne kahirnun sinunga ina kun funfu ti kala hunjenga sinunga na tiwi jonko ini wo bakaro halle pasi Allah haren da gireke wara iro hallana kembra ina to munun na lo gireke na liburo salaminun palle kembra te kala hunji seranu ku kuna sinunge mu te kala hunjenga na sawunya sinta sawuno ni jongo e kala hunjenga kembra Allah ran da tangare ga sere nyamari nanti kunnan to kenno kuyi ina kala hunjen seri kahirnun sinima kembra Allah ran da kangarin katira Allah ran ti rakhamo Allah ran ti umari ati Allah ran ti yungu megara ken Abdullah ibn Jubairiya tani duqqoto kahirnun na mari oya daga halle Allah renti o halle karo halle tanga mosiri kebe no halla mangenga kara ken tanga mosiri kara do qoto kahirnun koni na mari oya dangum mangenga kembra Allah renda kangarin qoto Allah renda kangarin katira na qoto ni Allah renti fa ira'aytumuna nuqtal wala tansuruna ti hari agana o wari yo kamano kari kamo de mari aga no wari kahirnu ko kamano kari kamo de ma aga no wari kahirnu ku aga no wari khana o kamana ghanima o kata kahirnu nga o kamana ghanima qoro kama o kapalle mawo kato girege kama digame muradu ngani himbe o kata nyoyo angun konin to abate keri an sabati atihilla qari irwani gono kenka bay qomi bukhari wo jirinde yanari bukhari ti atala renti kala hunji siranu kura ti hari aga nan yelun yawari yo kamana o ce mutunan kambitai kairun do kare yelun kamana o ce mutunan kambitai har kenya ganai kama yan kabaga girege kama angunan to girege kama manyamare ngana buinge bangenga katagai kembere keni kangare biya qoto mosiri kembere kenanga le Allah hare ne mando kisenga kama araka haywo utu nambu kahanundo menaga araka haywo utu nambu kahanundo menaga araken kaha arawutu na jigi ati sahaba nun nangan ati el kona ke kahar yana nan kahu ahaqinga kona ke kahar yana ti haqinga kenga ya wati be daru hugumunda ko nanti sena Abubakari akendi kitenguro utu ati Allah hare ati ike ya Rasulullah igo kaha kergana ana kaha ke kinige kembira talare na nyamari nanti antawu nanta Abubakar antawu kempa lalaren sage dia meker hilla qari atiyeli kona ke kahar gana ti haqqinga kenya ti sena Umaru al Faruq aken gana girnan sigi ati ana ya Rasulullah ati ke ya Rasulullah kembira lalaren da ken ka nyamari nanta antawu kembira talaren sage dia meker taskanin hilla qari lalaren ti yala kona kaha kergana ti haqqinga kinga ya ti sayyidina Ali karramallahu wajha ken kana girna sigi ati ana ya Rasulullah kemra Allah renda ken kanya amade atantagu Allah ren makini ken kai Allah ren sage diga meker hilla qari ati yel kona kaha kergana ti haqina
kenganya Az-Zubair ibn Awam hawari Rasulullah aken kana girnan sigi atiya Allah hare atike wargana kenganya wato Allah haranti aken kanan tawo Allah hare makin ko hoy Allah haren sage diga meke de hilakari atiya lo kona ka haker gana ti hakina tikinganya wati be sahaba yugono wati kenda Simak ibn Khars Abu Dujana al-Ansari tikente Allah hare nangan kembere aha kene kangai ga tel aha kene kangai kembere kebe gani sir hananu benwa girnan si kene Abubakari aro Umaru aro Ali aro Az-Zubairu ikun su girnan si ka ikun mungu kanno kuyi ikuma ka hake haken tirneya ikun koni giri doro nan dikun argana ka na hak haken tirneya kuma kenya sabuni ho gana giri Allah hare moti kennan tawo akebe gani Abu Dujana al-Ansariya akena Allah haren tirni ti ya Rasulullah kembere ka hake haken kangai keta Allah haren kite nanti ka hake haken ani himbe ana katunde nyati ka hake ma ka hake ga golo ana katunde nyati ma ga golo ana konnun katute ka hake ma ka hake ga nyenge kina ya watibe Abu Dujana al-Ansari atala haren ngandi ati ana akhizuhu bi haqqihi ya Rasulullah ati ike wargana ti haqqina ya Allah qihare kembira Allah renta dangani ti elangana ka hakirga konanta gajangen yana do halle bangere konanta gajangen yana do hallan bangere na sabunya ke ka haga kinni serebe ke ka haga yana kane ke ka haga yana kane ke ka anta gajana halle kembira Abu Dujana al-Ansari ti ati Allah renta ngani Allah gana dumitai insha Allah iwon gajati ka hake kuren kanan bangere kuren kanan bange woni gaja te ka hake noyere kenga ya watibe Allah haren kitena ka hake kini Abu Dujana al-Ansariya Allah ra kenya warjagalari kembala Abubakar ramundu kemakita Umar ramundu kemakita Ali ramundu kemakita Az-Zubair ramundu kemakita Abu Dujana al-Ansari Allah ra kenya warjagai kembere Allah renda ka hake kini Abu Dujana al-Ansariya birambe Allah rengra ka hangina ga lungara mobe kenno kusui Abu Dujana al-Ansari tara teremo gonya ken teremo komi serungo ya man ko interne mobe nan tere tatenga ma tara ken teremo ya kembra Allah hare nemando kisenga kama ala digame ko kenno kuyi ati ati surnagani ati innaha lamashiyatun yabghaduha Allah ta'ala illa fi misli hadha al-mawtin ati ketermo be Abu Dujana al-Ansari go kamana ya ti Allah ketermo khonini afarenga qonni ti maganta ke dingranu kembirenga ati ke dingranu ga he Allah ketermo qonni farenga qonni te ka ke dingranu ri basindari ti basindari ko dingranu kembirenga Abu Dujana al-Ansari ka ke kina ke gajangan yatai kina ya wati wa Zubair ibn Awam hawari Rasulullah aken ka hanati ramiri noni ke ka habe ikiga makita Umar makita Ali makita kembirenga Abu Dujana al-Ansari ke ka hanawoni asoro iwoni tokira bate agoni gajangan yati ka ke illa halabere inna kentu kembirenga Zubair ibn Awam aki gajangan nona ken ka hana tokira Abu Dujana tabate Azubairu me kun moni ati Abu Dujana al-Ansari Uhud kota ara yugu sagawun gabenya te kahake ara karnen gabenya te kahake ati atagumancenya kangai iran qasidumbe kenya yetuntenyi ayon kulanga Uhud kota unya qilli tiran qasidumbe gume sahibul isabatul hamra iran qasidumbe gume nya qilli kenya tol magagan sago ana gajaganya kenno koy aw serenga ben kalli kinganan serenga na heglo abagan wara bangen tanai kemra ta yugo saga wonya te kahake mosri Azubair ibn Awam me konnendi kembrenga kebe gani gajagan qurenga sa kahirunu arsilaminu isuka homante nyaare ngome keta isura mosro nen jopa yomuna gajange mosronde womuna ken jopa kembra kahirunu kundu gajangen classe gajangen classe ma iri gajangen classe kembra kebe gana Khalid ibn Walid ya ke kota na yi awro kahirnu mange te kembra te kahirnu classe mandi
ila Khalid ibn Walid ila kengararo gajangen tay mangenga watiken al-Mayamin ila kengararo gajangen tay mangenga Ikrimatu ibn Abi Jahal ila kengararo gajangen no gimbangenga aro jamaygo na jamaygo kai kemberenga Abu Sufyan kebe gani gajangen yime sefunga ila kengara gajangen na anendi watiken al-Qalb kahir nunde gajangen tagandi na yake parti manuskai gajangen tay mangenga Khalid ibn Walid wono are kapalemu gajangen no gimbange Ikrimatu ibn Abi Jahl wono are kapalemu gajangen so anane wati kana al-Qalb Abu Sufyan me wono are kapalemu bo kebe gani tagumua ila kunyungu maonkini Safwan ibn Umayya serebe no gan tagumua ila kunyungu maonkini Safwan ibn Umayya kebe gani kahir nun darapo gumenga idarapo ngo kini serebe keni bani Abduddar qablan siruni komi kentu indenga kingani illa ranga mobe banu Abduddar keni Usman ibn Talha are kapalemu ila darapon kini kunya darapo gumua kembere ke klasema be hay keni kahir num bangenga o maremu silaminum bangenga ken klasema Allah hare nemanu kisenga kama ara silaminu ngajange kuren sonnome wati kenda alwasat kinga ni nanenga Allah are nemano kisenga kama ar Hamza warano aro Ali Hamza aro Ali are kapalemu ila jamak kinu kun sorohiliya kun sigi milen wati kenda al-Qalb Abu Sufyan jongo ndengo no kube kun sigi ni jongo yi Abu Sufyan bo kebe gani silaminu ngajangen tay mangenga Allah are nemano kisenga kama ara al-Munzir ibn Amr ara kingarano al-Munzir ibn Amr ara kengararo taimange kebe ganin nogimbange nga gayange kuren nogimbange ara Zubair ibn Awam hawari Rasulullah ara kengarano kembere nga ora koyi nanti taimange ka al-Munzir ibn Amr kenya wono keda nogimbange Zubair ibn Awam ara al-Miqdad ibn Amr ara kusro hilwara kure nogimbange kembere Allah aren qari kuren tani na yake parti manu sikai kemira kebe gani Abu Sufyan jamanga akendo konu jongo indango mei kenni Ali aro Hamza pase kunyo nani kunjongo indango mei kebe gani tay mangenga ke kahirunun kuren tay mange kendo silaminun kuren no gimbangenyo geme ora ko ena de kahirunun tay mange kenni Khalid ibn Walidiya bo kendo konun geme kendo Zubair ibn Awam yangeme aro Miqdad ibn Amr bo kebe gani kahir nun no gimbangenga kendo salam nun tay mbangengo geme kena al-Munzir ibn Amr kemra kebe gani nanenga kungo no geme me choy Abu Sufyan ari kapalemu kendo Hamza aro Ali kunyo geme keta ke hay kuren classe ma mo ngara kuren classe mo be uhudi kota keta to kanan kona ordun gini iserunga kebe gani kala hunji saranuwa kene tangaraga sere wala ko nanti kunyungu mawo Abdullah ibn Jubair ma kunyungu mawo kenyi Abdullah ibn Jubair ma kemre o maremu ki hay gijangen classement keta to in America dro ato kembana kemre o maremu misansin ga wolle ngi khalige signere ala gana dunta ko tatana o dangeni tay gijangen ke la hala no benu ga bugari araga dangi mo beri aro salam nungara jarabe be kitade alla gana dungetay o kensu ko manden wala na sawatrong mo du'a on qarna wata allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar-rahmati man siwak ya rabbi amartana bid-du'a wa atana al-ijab warzuqna qabla al-maut at-tawbah وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدا.